Iduai nagabinda ki bapang ki beshitam haparengjan. Iduai nagabinda ka Manipur. Iduai nagabinda ka Sukhasain haka Parthay Barokawe kamdame hagari India. Iduai ro nagabinda ka Inner Healing Retreat ka Bastang Inadus Sngi Thodi minda tayo. Koblay may ubapinmi barabor haka balang jamme yaki nong muna batimai jongi hoki sort to ai hangi bagin board top yaki ding chat jongu Bishop Alphonsus Ligori Bakhuid haga jing shirhem nagabinda ki mensiem kanamba mangiru ngidyo yakabainong kabakum ka jongu habening dautrai jongi Jesu Kristu kun jame uba imbar sen sha renkat batme haga jingelong kabe jong mensiem Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih nak kitab Exodus kal nong lai pelai kat nyo hadu kat way kal nong lai pesau kat san hadu kendai bat arba perang. Hak itu Sngi Moses ujura ya kaying jan bat upendiang ya ka shabar ka jakadara jingai bak na ka jakadara bat uai kerteng ya ka kaying jan kajing ya kendu. Tekat ubawan ya Tekat ubawat ya try ujulet siya kata kaying jan kajing ya kendo kabadon shabar ka jakadara. Kat habaw Moses ulet siya kata kaying jan baro kipay ba akila yeng jot bat man la uri rang ba ule yeng hajing kang jong kaying jan jung u. Bat kila ya burom ya Moses hadu ba undarung habaw kata kaying jan. Enda Moses ularung habaw kaying jan. Urishod o uhiar bat uyang hagajin kang jong kaying jan bat utrai usakren bat Moses bat bagi pajba baro kilayo iyaw ta urishod o ba uyang hagajin kang jong kaying jan ki pajba baro kiyeng joj bat kiyamani man la ubriu hala hagajin kang yin jan kumta utrai ujukren hau Moses markmat kumbakren ubriu hala uparlok habaw Moses ulet pai biang syaka jakadara usakri jung Joshua ukun ulan usamla juken ria na kaying jan. Ti Moses ula penbenai ka kerteng jong utrai. Utrai ulaya na khamar jong bat ula penbena. Utrai ublay uba isen bat uba skolam. Uba suki ban bitar bat uba kenre gajing bayayne bat gajing shisha. Uba tengkai ya gajing spoon na kabenta bun hajar. Uba map ya gajing baman bat gajing le palat bat kapop Henry uban aili dalele ki baman uba pen stam ya gajing baman ki kapa halor ki kun bat ki kun jong ki kun adu kapateng ka balai bat ka basaw ti Moses ula pen kroy bengu ya la ka kli sya khendau bat ula mani bat ula ong lada mentang ala shem jing ngobha khamar jong me utrai nga kerpa dia me to utrai unle tingkat bengi wat la kilong ki breu ki bamutlap bat ma be kajing baman bat kapop jungi bat briang ngi kum kanong pateng jong me tiu Moses ulasa hangta bat utrai jin sau pau Sngi bat sau pomit shem labam jin bam lem ni di bat ula tho halor kita ki malung kniap ya ki ktien jong jutang ya ki shpau tli ki hukum ka ktien jong utrai
Santis palai, nombal nyuspa kendai pula. Nyuspa kendai pula. Wan kerkur wayai ngumen sim jonga kerteng utrai dus yang wat kret shumen sim jonga jingba utrai umaki pop jongpa Pan baro ju ben koi ben kia Naka jing yap yapa U belai dim Wan kur wayai ngumen sim jonga Kerteng utrai Dus yang wat klet shumen sim jonga jingba utrai jing ju te hapa jing im nu dap daki jin tau baba jing long sam la jong pa u ben temai wan kerkur wayai ngumen sim jonga Jinteng utrai Dus yang wat klet shumen sim jonga Jingba utrai Hallelujah Kalen ti jong me tok dau ba tu ikai Ka jing sisa jong me kan tin ya ngaku try Hallelujah 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 Utrai undon rengka bat pim Rengkat bat piro Kajing puli naka gospel Bakhuid kat kumu Matthews Gabram haming utrai Ujis ula pano yegi paid ba Badula rong hapo ying Kisinran jongu kila wan kiliyawu Batai se hangi Yaka parshi ukan bat hakalingka Ula jibab Ubriyu ubala bet ya usumbai babha Ulong ukun ubriyu Kalingka kalong kaparte Usumbai babha pat umut kikun jonga hima Ukan bat ulong kikun jonga bamay Badu dusman ubala bet ya ukan bat uday usoitan hi Ka ayong od kalong gajing wai jonga parte Pat kinongod kilong ki angel Kumbala lum balatang ya ukan bat dakading Kumta kalong yanda wai kaparte Ukon ubriyo unpa yalaki angel balum naka himajongu yaki nong pentut bat ki risniyo barra Padban bret yaki hakalawa ding Handa kan sedon kal jing lingyar bat ka jing kriyat biniyat Kiba hok pat kensa pernai kum gasni haka hima upa jongki Ubadon kishkor ban sngam un shashkor Ka gospel jong putrai Kohimen kopara ayir hautrai Jesus Christ Niyusno naka kitab Exodus Yaka jingriyo berle jongu Moses Kat shaba kat kaba ula leitrung ha kiying tara jingya kendo padu berle
Wadu ble ula wan da kaburom hakamaju. Ula yekran markumat wadu ble. Wad baru ki beriu saudong jumu. Kila peit ya uble nak ying dara jongki naka jingkang jongka ying dara baki syom. Wad kila burom ya uble kila demani. Wad niti pro kane kalong gapor hadin ke jimpa kala bakshir ke jongki beriu. Wala lepo persya ya uble pa umosus ula leit mane ya utrai. Ula kuaban panmap nagawinda upait ba ubala lepo. Balkatin ubalay ang upait Israel ulong umutlo ubalong ubamutlo ubam treban kala ubam treban pai shautrai ubam treban kongu ya ubalay naki posha ki por kilalay mutlo persya ya utrai bat kilang ngapagapo ko himen ko para lese habangi pay halaka jangga jingim jangi ngilaban yo ya kanega jinglong mutlo po jangiro kadno sin utrai ubadap daga jingisne ubakin rega jingid ubasuki bitar ula penjem ya ga jimbitar jangu halo jangi ngidon buun gidau ban shabitar da utrai endre utrai udang isne yangi ha ulum utrai ula penpau ya ga jinglong jangu habu moses madu on ngalong ubasuki ben bitar ngalong ba isene ngalong ba kinray da ke jengi ngalong ba penjem sha ki jai benriu ba ki pateng shi pateng la pateng u penjem yeki ulong ba isha wat kataru bonsin ha ke jengem jangiru ngi kalalam kum ki beryu ba mutlap ngiru ngi bot kum ki paid Israel ban le haram persya ya utrai nilepo persya ya utrai entre utrai udang wan kudup yangi wan banya kenduk yangi udang ai biang yangi ya ka jingim batte mai na ki por shaki por ha ka jingim jangi namar ba ka jinglong jong utrai jinglong jong jisu jinglong jong pole kalom ban isne yangi jinglong jong utrai kalom ba kwa ban it yangi jinglong jong utrai kalong ban map yangi jinglong jong utrai kalong ban penjem ya ka jingim jangi wat lada ngilong ki ba mutla utrai ukot yanga badiapi hakane ki yukerish Bakhuid banlong ki ba kongu ya wat num long shu ba mutla panyus ngoro ya ka jimbatai jong jisu ha ka gospel ninda kasni habaki apostol kela keli kaya ka jingmut jong kane ka parshi kaya ka jingmut jong kane ka kenbat kaya ka jingmut jong kane ka keu padu trai om lada nge long ki ba id ya utrai but yo ma dia ka jingir jangu yo ma dia ka jingisne jangu unsa pelong yangi ki ba kordor ha ka jingim jangi unum bret yangi unum tandu yangi kumba unle ya kita ki beriu bam tre ban shashkor ya utrai unum le yangi kumba ule ya ki ba mutlo ya ki mutlo ngilaban long kilong ki kinba kilong ki ba mutlo bam tre ban kala bun sin ngidon hangiru ya kane ke jinglong kenba ka ba mut jinglong mutlo namar ngim tre ban kala long keo ba seiso wat haba utrai wai lad yangi ban long ki keo ba seiso ngi kalalong ngi jit manlong kenpa ngi don bun ki kenpa haki inga sem joni lese upa jong ki inga sem ulang kenpa lese ka kemi kalong kenpa lese ki kon jongi kilong ki kalalong kenpa wat ki yad haka taka jinglong kenpa haka jingmutlo bam tre ban pai shau trai bam tre ban kongu yano bam tre ban penrit yalade kintia bam tre ban yasuk ba ki kon kikti bam tre ban yasuk bad la yala ki lok bam tre ban kongu yano haga jingim chongi ngidon buon ki kenpat hak preng chongi badu trai wong lada pilong kenpat kenmau unsa van ban bishar yangi unsa wan ban ot yangi unsa wan ban berat yangi syakat ding haka pung ding bam julip ko himen ko para tongin pai sya ujisu
tongin pai shau trai daga jing sngerit mensia ladangi ni elong haka kala ladangi yang bangi im haka jing lo mutlo ngin sa babe haka jing im joni ngin sa sausi haka jing im joni bahar ngin sa pin sausi ru yaki bayit ba toin joni henre kabau trayu dang ai la hadiya ballong gi kheu ba pasaizo tongin traishitong ballong gi kun bapin mi ya uso babun haka jingim joni kenapa utrayun pediang yangi uji suun pediang yangi uji suun kedup yangi bat unjid yangi ballong gi kun ke bakarpa bangin ya mahad ya ka jingya kendu jong uji su naki posh ki pon haka jingim joni khat kaba ni wan ban maniya tongin duwai haka ne kelema naka benta haka ne ka por halo joni bangin ino ya ka jinglong kenba bangin kerlalong kikon la saizo shibun jisu be id ni aiti hame ya ka jinglong mutlop joni ni la le haram persyai me bonsi henre map yangi pen kuid yangi bangin numlong shu kenba bangin numlong shu kikon ba mutlop henre ni long kikon ba saizo haka jingim joni enyaro ya utrai jisu Christ pangin plai ke jinge ke jingi ngange hau blai upa badon bor baro unong tau ke bening pat ke kendau padahal Jesu Kristus pun pa marwe jeng utrai jengi ya ubala pun na men sim bakui ya ubala kana ka Maria tezoki ubala shale bein hopo upon Dios Pilatus la sanar panayawu ula yam la tabiyawu ula kiya shakib niya aga Sngi ka balai ula mi pan na kibaya ula kiyo shabani ushong shakamon ublay upa badon orwaro nanda unwan pat ben bichari kibayim bakibaya ngangi kau men slim bakui haka balang Catholic bakui haka jingya silok kirikui haka jing map yakipop haka jing mi pat kadok haka jingim bam jikut amen Lai spa nyopo Lay Bakhuid tup diang ngau pa jing ai ting pangi terwa wine bat pu bali pernai bau pajong ya duai ko kemen ko para baga jengkenia jonga ba jompi kallang ka papriang kun ha ublai upa badon bor barom Kotrai may ubala ai bau Alphonsus Bakhuid un penmenta ya kini gijimaya parlemba jonki ba un terwa ya ladehi ba me kum ka jinkinia Bakhuid tos ngosane ben penkuid ya ki donu jongi daka ding beneng jongmen siem jongi da ukris utrai jongim
Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piru. Token to you yala ki donut. Ikan tiwi ki shout. Panginai ngu ya utrai ublay jangim. Rasong hok bat kadai. Dashisha kalam kabashong hok bat kabadai. Kadaiti jangi bat ka jim painim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Panaingu yame kokenran. Koppa Bakhuid. Koblay badan bor bat bam chikut. Lemba utrai jangi u Jesu Christ. Namar kumba hagas Sngi buram jangu riko jame u Alphonsus ligari Bakhuid me ai jinkamen hakabalang jame kumdaru me penkalain yaka daganuksa janga jingim Bakhuid jangu me hikai yaka daki kentin ke jingela jangu but me ai haka yaka jingeda jame kum ka jubab yaki jingtuwai jangu but namar kata rengkat bat ka kinhun jangi angel bat ki riko Ngirwai yaga jingrawai janga jingero yame bad ni penbana kalem sange Bakhuid utrai ublay kipai neng pertai sawada kaburam jome Osana Osana turwai ublay shatro Sana you play to know and yaro you bawan agak ketinggu try make birthday sawana kamu rom jawi Osana Osana turwai you play shatro Sana you play to know. Kohimen ko param aganega por ka bakar kutam togin duwai bautrai men prolong yangi ikun ke bayamad ibe jingis ne ke jingi yaka jingles bun jangotrai ngin long ikun ki baseiso dap daka jingi rotrai Dashisha melongo Bakhuid kotrai katamay jang ka jingkuid barom Namar ka tangi karpadia me topen kuid pen kantang yakini ki jingtarwa jangi dakaba pha ya umensiyam jamme kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet batkasnam jangotrai jangi u Jesu Christ Akapor baladino yavu badala ka monts ngba ula pediang yaga jing shashito ula shim ya upu bada kabaingu yame ula kedia yavu badula ai khalagisen ran upong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong kamet janga ya kabai naiti naka benta jampi Akaju keru kamendal alayabam ula shimya ka kuri badak baingu biang yame ula ayaka halage sentran u om to shim battu dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri jagas nam janga janga jutang batti mai badbam chik yakaben pen mi nakabenda jampi par nakabenda ki babun nakabenda ka jimab yekipo to le yakane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jamu Chris to pen kuid yangi men siam hadim pen koi pen kya yangi yada yangi na upamen Kajimaya jongka jinge Kata sin bangi babdune upu Bangi di nagane kakuri Iben braga jing yap jome kutrai Tadadu ben wan
namar kata ngi ke ba pen menda ya ga jingia ba ga jimi pa jung ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar melanyu yangi ki ba bit benya hakama jamme bar ban shakri me da ka bas ngever ngi karpa dia me bangi ki ba yo menda hakamet ba ga snam ukris ngin long ki bala penya teli kawai da omen suyem bakoi token mau ko trai ya kabalang jeme kabala priang hasatala ka partei bat to penjana ya ka haga jingi renkat bado Francis upa bakoi jemi u wilbert marwain bishop jemi bat baru kiling do bat kirinia token mau lemro ya ki himmen ki para chinrang bat kindei ki bala yoti ya da ka bakarmen ya ga jimi pa bat ya baru ki bala kalat no haga jingi sne jeme to pediang ya ki shaga jing shai ka kama jeme to isne yangi baru ngi karpadia me bareng kan bat kamaria teiso ti bakoi ka kami jongo balai u jaso bakudo kurim janga ki apostol bakoi u alphonsus ligori bakoi u francis de Sales bakoi bat baru ki rikoi ki bela pensnga ba ye me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam chikut bat bangin ya ro bat pendon buram ye me da ukon jame u Jesus Christ davu lembadu badhavu kanlo hame ublai upa badon po haga jingelong kave jungamen siem bakoi barro kaburam bat ke jingero junam la junam Amen. ko himen ko para tongin duwai naga binta ke jingdon kam chongi iwei pa iwei i duwai naga binta ka inner healing retreat iduai na gabinda ki bapang ki bashitam paro pautrai unang isune karhai yangi vai pai vai binda bangin long ki kun ka seiso kopa jangin Uba bening kalong ka bakoi ka teng jume kan wan ke hima jume kalong ka mon jume ha kindau kumba bening toai yangi minta ka jimbam jangi ka bahala ka sni batama yangi kereng khang jangi kumbangi rungi map ka belai snil yangi Padua telam yangi shaga chimpen shari and rate of light yangi naga vasinu. Top light yangi karpat ko try naga jing sinu bara. Haga jing spurn jamme to I jing suk jing sign haga sni jangi. Kramba daga jing yarap ka jing isne jamme. Ni light bara bo naga pop. Pangin yo jing yada naga jing jinjar bara. Kadbangi dangap kamelindi yaga jing karamen bakui. Bat ka jing wan pa jungunong penim jangi. U Jesus Christ. Namar ka jume kalong kahima ka jume ka bor ba ka buram junam la junam. Kotrai Jesus Christ. May ubala ong hagi apostol jame. Ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. What pay digi pop jangi. Henry yaga jinge janga balang jame. Bad haga jings born jame. To ai haka yaga jingsuk pat ka jinge tali ka ve kat kum ka mon jame. Mamay uba imbada basan sha junam la junam. Amen. Kajing sukutrai kandon barabor rengkat pat pim Rengkar bat phiru. dap daga jinge do trai tongin yaingu markelia Kun lang bro me baki na ki po ka pertain lo se me yangi kun lang bro me baki na ki po ka pertain lo se me yangi kun lang bro me baki na ki po ka pertain do ai jing suk yangi. hakmi ukon lambaro janga balai hakmi bakit na ka pop janga parte sukito ki bala kasha ka jinga wai janga ukon lambaro Bukan rat ngamlong pasang kau kaman rung kau kayeng junga, nadai suang tangkak tien kaman sim junga sekian ini.
Kotrai Jisu, Yesu Yaming, Yeroy Yaming, Yamane Yaming, Rai, Shimde Pura, Yakabo, Yakajim Panjing Shitom Jangi, Penslay Yangi, Tagabor, Jangari, Communion, Bakhuid, Kabangila, Trangila Pedia, Hagam Siam Chang, Hagadonuj, Hagajimoja Markajangi, Hagamet Kapajangi, Penslay Yangi Kajisu, Pengandangi Kajisu, Fly Lord Yangi Kajisu. Ay baga bor jame nang tri kam halo jangi kamda me halor ke bapangi bashitam ki batyapang agi hospital haying ki bakardu ki basosi ki basmojincha to jisu karkho kardo ya bawar ki kon ki baduai rangat badni ay baga longa bor janga jingle kampala halo jangi melaya ka kampala halor ka dekot me jangi ko jisu Makin ya matma ya ka bor halo jangi to jisu ay bor hallelujah 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 To nginia duwai. Koblay may ubala ay hangi yaw Alphonsus Bakhuid wa unlong usyakri bala banshania badunong penbana ya kane kajimaya bakraw to ay baki ringay jame kin pediang bunsin yaka badda ka pediang yaka kin yaro yame kalam sange dau Chris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat pir. play badon bol baron karkuyati uppa badukon badumen sim Bakhuid Amen. ya leisuk ban penbana ya kubar babhajung utrai daga jingim ke jampi Isongo yaw play. ko himen ko parang ilastang ban penbana nagabenta ka mega convention kapang idon how banai Oktober katsau bat katsain Sngi sai jain bat Sngi play
Sngi ngidon ka mega convention panagabinda kane uwe u nong pinkia nong yala pada nong pinkia pauna minta badon Kerala un sawan ban yalam yangi sya ka jing tuwai snaba itu lam yakiwe banai Oktober ni penbet katari katsau katsan Lai spak katra. Karwai hai sintur, karwai hadonur, gayai la galanti, kasih hikmat, kasih hadonur, kan lam jing syai hala kasih, lobar klur kilum kading. Kiai kdo baro shaning Kilanti sin kin bertai Lambaro kadu shabning Karwai asintur Karwai adonur Kayai la galanti Kasih hikmat Kasih adonur Lam jing syai hala kasih Aburam hakfa betukun hamid sim Bakhuid Mawkhlam wa menikong kunci mental barabor jinam la jinam amin. En ya roi try Yesus Kristus